samhul phatlani som pathum ni ngani kan lo thleng le ta tuntrum chu US President Donald Trump hian President ani tang khan malak na lian tak tak kalpuya khovel ngong phak tam tak thil la kalpui ania tun hnai mai apo tarif ti san chungcha nga te US le ramdang in sum don ton na hian ramdang ina US abung ruwa an thon lu atangin chia sang jok Trump chonan la boka khang ti khan khovel market a chok boi phak ani India pok an bang bik lovani kha Russia oil gas India hian kan lei wang khan Trump hian Ukraine in dona hei hian Russia tha ati chakani ti in Russia dor lo tur khan Donald Trump khan India kha dua kha amalak na khan India kha tarif sang tak mangen Trump khan a beyani kha khatiang te kha thilom dan ani atin US chunga po hian malak na lian tak tak akal puya kan soise ngom love America first ti thupui kalpui tu Trump hian America ram chunga dan lawa pemte le foreigner angchi te no chua ron puyan kalpui boka tin ruihlo ron la lut tu tele ruihlo asum dong tenen indona apuang boka sipai te ti rupani kha tiang chuan malak na hi kalpui ania tin ramdang mithiam USA lut thin an luna an visa H1B visa chu restriction Trump chuan siama hi tuna hian US hian hi ator pha mek ni hian a hriata Donald Trump ngai point US hian mithiam kan nga tok lowani ramdang foreigner mithiam kan chalu belsel po alangai mai thei ti chu interview pakhatin an komna soi hialani kha ma khan H1B visa kha Trump khan restricta anda dollar noi khata kha visa ka leyangai to chungte chunia H1B visa kha India hian atur na sa berdon ni khan mithiam ten an chut nge ni kha technology company ya mithiam ten he visa hian lana sa a big takin India ramatangin USA na thoko omten he visa hi an lak de ber ani technology company thokte a big takin an nia USA hian mithiam tam tak oma se ramdang foreigner tangin mithiam thanem tak an lak lu alangai tho ti hi tuna Trump an apom dan ani le nu no a German skill worker level engamazat mamo ani thuwa soi hi kumin kumtir lam khan administration chuan H1B visa deal tu te tan cheng noi khat dollar noi khat an choyangai tia apuan hnuwa ani hei hi US a ramchung company lian technology company lian te chuanin an tur vio maya foreign na thok angchi te anin puchua ka ron lu tur tam tak an ron lu lo pha boka hewang hian company lian technology company lian a hian mithiam mamona sang le ania soi ani Trump hian na Trump ni na hian undocumented migrant te no chhorun puya kalpui boka immigration officer te puiturin khopui lian a chuan sipai te tiran ni hian ani kha sumdona rang dana labor supply a hi hian ngong lian tak anei pha ani thlatam tak chu American te hnena in thokurimani phot chuan American dream hin til hotling thei ni tin ka hril thina mase American thalai tam tak chuan he ka dream hi ti hlotlina hnekin an rubo mek zokani ti in Trump chuan a soi H1B visa a restriction kalpui hi mitam takin an soi sela Florida governor Ron DeSantis pon hei hi a soi sel Fox News interview a total scam ti an a soya atam zok hi ram pakhat India tanga local an nia tiang mi zong chuan India tangin he H1B visa mang hian tambera abigin Trump hian India chunga amalakna India chunga norna asiam na chan pakhatani ti in mitam tak chuan an lo soi sel to bokani kha America tanga mithiam na thokte no chuan ni ma in chutiang an thoang thok thei turin thalai te kan train photanga izirtir na kan pek photanga ti chu an ngai dan ani hlomani ole Israel lama hian han lu tila Israel le Gaza Hamas te indona kalme ka hianin ka haina yani kha kan hret vek to kha Donald Trump a ro manna in point som ni Trump hian ro manna zom tur siamin hemi huang chunga hian first face higela kalpui me kania tiang chu ania Gaza hian Israel sipai singtelan lo oma maro chu mi pui tenen Hamas silaiking pol tenen in tlo polovin
rangin tuna hian an inkul ania an huam chunga Israel sipai omna huam chung yellow line chunga ron lutum silai keng pol thanem tak Israel chuan an kap hlum in beina lian taka thleng nia soi ani Israel sipai te chuan nimin khan Gaza Strip chimlam yellow line a Israel ina athunun na hmuna firfiak pol ron lu uruk tum engemazat an be heta hian firfiak pali an thatti soin silai keng mi engemazat chu Israel sipai te bula mu an ni thil thleng pakhata chuan Israel Defense Force chuan Rafah area Hamas le hnuai tombuk ti chetura Israel sipai thok chuak te chung bula chuan firfiak pol pali ka hlum an ni silai keng firfiak an ron hnai ti an hriat vele in beina hi tran ngal ani maya firfiak ten an hian reitakan in kap ni in soyania Israel sipai te a hliam tuar anom lo thung anua IDF chuan silai keng firfiak pol zinga pali an thatti soin hemi thil thlen hu lok hian thlona hmangin Israel chuan be pui thlak sun zom ngal boka an thian dang silai keng thian dang engamazat hi an tlan bo bok ani Hamas firfiak za atanga zahni vel chu Israel sipai te op chung yellow line chunga hian an latang khang nia soi hania Gaza chimlam tanila hian tuna hian an latom mek ani hi Israel op chung ania tlan chuak tur le hmun himla makal tur chuan Israel sipai an ron paltlang nge anga ya hewang hian an la tang khang mek dan kol okin an om mek ani US chuan Israel chu Gaza a Hamas te thunun na hmuna him takin Hamas tang khang te an chua phal sak turin angena anor mek boka masa Israel hian tuna hian ti hlotin alarem ti hri lawani thil thleng dang pakhata chuan IDF chuan a sipai te chuana turam rialo line paltang Khan Yunis area sipai ron hnai tu firfiak operative pakhatan kap hlum bok ti asoi Israel lam chuan Hamas lam operative te hian Israel sipai te tan hlo om an siam ni na soya sipai te chuan hlo om ti botumin silain met puak thin ni in an soi bok IDF chuan Gaza hian in ka hai thu thlung angin an lakal ti an soya in ka hai thu thlung hial om renga amai ro chu an mani ta na hlo om ron siam tur silai keng ron nai te botum hian silain met puak fo thin ani tlamasa khan in ka hai puan ani atang khan Israel beina wangin Palestinian zahni somli panga an thi to ti tarlan ani he thu hi Gaza Hamas ron health ministry join an tar langa Israel lam chuan hi adik lo thuan soi thung hemi hun chung vek hian Gaza hian Israel sipai pathum tha an ni boka Trama mak pa Krusner hian Gaza in ka hai chung changa thilom dana vila Donald Trump plan ti hlotlin tumin ma alave bokani tunkar chung khan Israel source ne na Gaza ta na plan B siam antum thu Krusner hian report alo siam to Hamas ta na ral thuam ti bo har sat jiale firfiak pol hi machon tura ram dang sipai tirlu chu til har satakani thuwa soi bokani IDF Chief of Staff Lieutenant General Eyal Zamir chuan kar masalama security cabinet meeting akhan sipai te point trama ruam manna ai chuan ruam manna dang an bot sai mek tia soya minister te ma an ruam manna phar thoyan tum thu ha soi bokani trama ruam manna kha thlama sa khan miman te chuan ni hnuwa a thon hi na an lon kai turan nia thon hi na an kal turan nia second phase an kalpui turan nia maro chu hi lati hlei thei ani lovani Israel thunun na hnuaya om Rafah Hamas silai keng za atanga zan hi inkar tangkhang mek chungchanga hian Israel le US ngai dana in sual mek ani chuba kafir fek pol hian Israel mi an mante an ruang engemazat an la ron thon kim lo wangin inka hai hilakal ma se second phase an la mang theilo first phase a hian an la tang mek rim hrimani Krusner drama mak pa chu buena jin feltumin Israel a kala Prime Minister Benjamin Netanyahu ne nanin koma Israel official pakhachuan meeting nei zuwa Times of Israel rildanin Rafah afir fiak chungchanga hen in remna siam thei ani talo ati Hebrai tong mang media engamazatin rotna sang antar langa hengzinga hian Hamas silai king te chu third country Israel emo Gaza emoni lo ramdanga chua emo turin ruah manna te po oma anral thuam te antunga ni chuan chung ho fir fiak chu
Israel ni lo Gaza ni lo ramdang that country a chua turin rotnat ommek bokani firfiak lam hi Gaza an kir to don lawani chuan kir to lo tura an tiamani phot chuan mundanga chua thai an ni mai thai ti te po thu thanga ma se kan public broadcaster chuan Cruz Neran Netanyahu chu Hamas member te ral thuam nei lo te Gaza khothlang lam pan phal sak turin anor lai hian Israel chon hatiang rotna hi apom du lo ni in atar langa kar tam tak chung chu Netanyahu office chuan Hamas fighter te chu him taka an kalna tur ngai to sak tura Donald Trump anangen na chu an la ti hlothling du lovani hi Israel ram chunga po in hial na chok chuak tu ani mekani Gaza Israel op chung lei hnuaya Hamas member za atanga zan hi tangkhang mek te chua chu thil ti che ni lo hi kan mi le sa kan mi puite thisen luan tu an nia thisen chua tu an nia tuna hian kan buzol anom meka engwangin nge kan chua ti rang ti in ngai dan tuna hian om meka Israel minister te zinga po an ngai dan nang lo hloma an vaya man veka tring mit veka tianga zel lama khung chu adu tu an tam zo kani US official te chuan Israel hena tuna Hamas tangkhang za atanga zan hi borvel chunga thunun an lekhi Hamas operative nungdama lo sing ni vel an ma chon tura ngonga nei don lo ni in US chuan an soi ve thung ani har satna lian jok athleng mai don ni in US chuan an ngai ani ole Israel mahun Gaza mahun Middle East mahun ala chiang lo veu maya an ngai tu hian an buaina hi lian takin nalakal le lawang ti hi soi thei lovani tuna hian first phase a khan lo mek ma se Hamas te hian midang ruang dang Israel hena hian an hlan le to hri lova an la hlan kim du lo ti te pon soila di ko me ole Russia Ukraine in dona apui chho khop maya Russia ina aram anga alak zinga mi aram anga apuan zinga mi parliament Russia parliament hiala pon lo pass to Zaporizhia bial a hian Russia si paiten na sa takin be puyan thlaka wangin Ukraine si payan hnung tol ni in media lian ten an puanga hemi chungchang hi han puang masale ila Ukraine si pai ho tu sang chuan Zaporizhia bial chimlam hun thren kata train an si pai din huna chhle ti soin Ukraine si pai te chu Russia si pai te nornan na sa takara tu na hian an ommeka khopanga atangin an in hnuk dok to ni in soi ani Ukraine ko chaklam Zaporizhia a hian in beina lian tak achuaka ta hian Ukraine si payan che thalo viau maya an hnung thol mek ni in Russia mide te chuan an puanga Ukraine si pai ho tu chuan helai a an din mun an si pai de din mun chu a thalo hle ni na soi bokani chuti lai chuan Ukraine ko chaklam kho pui Pogrov le a chevel kupian sa te po Russia si pai te hian thuk zokin an nor nia soyani kan pon thin tak ang khan Pogrov in dona hi Russia Ukraine in dona na saber omna mun hani me ka Russia hian ni kumlama tang khan an nor to alak tumin amma ero chutun haya hian lian zo ka an nor ta ka wangin Pogrov din mun po hi a thalo viau to nia soi hani he Pogrov hi kan pon thin tak ang khan Ukraine si pai mamo thiar luna logistic route poi mo tak mai ania heta hian lungal thelei chuana mun lian tak tak omboka hei hi Ukraine hian chanan tum lawa Russia hian lak nge yan tum bogani Russian war blogger ten video footage anti chua chuan Moscow si pai te chu motor chuangin si pai motor tenen chak tak takin an tlana Pogrov hian an lut ni in alanga Russian media te chuan Pogrov hian Russia chuan chan tha ha chang chho mek ni in a soi hei hi an la ni vai chuan Donetsk pumpui la thei turin kongkharan chu hongdon tina ani Ukraine Armed Force Commander in Chief Alexander Syrskyi chuan Zaporizhia in dona chungchanga soi boka personal le material lama numerical superiority changchoin Russia chuan ma ala a sipai le ral thuam nga zok an ni na tuna hian an mangtang kai ni mel ti in Ukraine sipai ho du pa chuan a soi settlement pathum mel ma te chuan he in dona hian mi hring chen na mun pathum an la ni in Ukraine sipai ho tu pon a soi ani Alexander Syrskyi chuan thu chu asiamin Alexandrivka le Hulepol lam a boruak so sang taka tia soi Ukraine army chuan ma in Zaporizhia khopanga atangin in hnuk dok tura thupek andon thu kha
media tan an lo puang to a Russian artillery Russia lai puiten na sa takin helai mun hi an beya an chu bur maya de facto chen na mun le kul zong tu ti chiat deuh tho ani hemi nu hian Ukraine sipai te hnung tol lo thei lo din mun an ding ni angai ani Ukraine mun rang a hian sel sang ni vel ka chu ania chu tani khodang pathum thunun thei tur po Zaporizhia a Huliapol khochak lampang Russia le Ukraine sipai in kara na sa taka in be na chuak mekin heta hian Russia chuan malak na tharra kalpui zel boka khodang mishing chena dang lak le tur beisei an nei nual boka ni Sirski chuan Ukraine a Russia sipai te chuan khovotkara energy facility an ka chiat chu an hmangtang kai ni na soi boka hebela Ukraine mun rang a Russia sipai te an ranin rol ti in Ukraine sipai ho tu pa chuan soi Russia sipai te chuan an bei chung hian chen an na satak an tok ti ero an pom ni in media te chuan an ta lang boka ni kan ram metar khata hian Russia sipai zatel nunna chan an omani ti in Ukraine sipai ho tu Sirski chuan soi bok Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia sipai te na an la lu alo Kherson bial chim lam mun then khat te atlo a Prokhorovsk le Zaporizhia thil omdan chu a harsa hle ni na soya achan pakhat chu khomdan hian a zir lo vio maya khua awat em to mai bok nen chu chet la ka hara kan chi se mamo kan sipai te ta na mamo thir lu na harsa bokani ti na soi kupian sa in dona mun din mun chu tlem chuan a ji om deuh ni in Zelensky chuan a soya Ukraine sipai te chuan chuta chuan result tha an nei mek ni na soi ve thung Russia hian Pokrovsk Ukraine khochak lam kho pakhat hi kumkhat don chuang lak tumin an bei to kan ti to kha pincer movement mangin tuna hian an huala supply line mamo thialu na kong te po an dang chat mek nia soyani boka Sirski chuan US media te hena Russia chuan Pokrovsk lak tumin sipai noi khat singa vel tuna hian ada mek ni in asoi ani Russia le Ukraine hian tun hnala in dona chungchanga hian inpu ton na han kalpui boka Moscow chuan ni tam tak chung chu Pokrovsk a hual to ni na in soya Kiev chuan he thu hian hel thunga a thenamram Mirnograd a supply line te abe ni in Moscow chu apu thung Russia chuan Ukraine Kharkiv region a Kupiansk marlam Zaporizhia le Pokrovsk mar lama om Kupiansk khochak lam ma sipai thanem tak ada thar bok nia soi ani Russian commander pakhat chuan Hunter tia call sign nei sipai te chuan Kupiansk khochak lam biala oil depot pakhat chuan thunun ni ina soi Russia Defense Ministry ina statement an ti chua chuan Kupiansk chimlama rel cholmun engmazat Russia sipai te hian an thunun to ni ina soi helai hmuna hian Ukraine sipai chuan an tlem an torpui Russia sipai ten an taman chhor tangkai thunga Russian drone tam tham tak mangin helai hmun hi chhut burbur ani boka Ukraine matonga sipai an heka an tolkir zel boka hewang hian kumthum le achan ve chuang zet in dona om tawa hian mun then khata train an sipai te an hnuk dok an sipai te an thiar chuak ti asoi Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan exa aron posian Sirski hena train update adong ti asoya hei hian Zaporizhia bela an din mun chu a harsa hle ti atilangani chu baka in dona tok me khopui Pokrovsk lama po harsatna lian taka om ti in Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan a soibok Zaporizhia Governor Ivan Fedorov chuan Polyhivsky district a Russian drone manga be pui thlakna lian tak taka om heta hian mipa kumsomnga paruk mi athi ni na soya Zaporizhia hian Kushuhum Village Council chuan Telegram messaging application a post an siama no pang nei chung kwa te chu he hmuna tang hian rang thiang verin anin thiar chu angai ti in thu chu an siam Ukraine Southern Defense Force chuan Facebook an posa Zaporizhia biela Novopenetske te Nove te Okotsnichi te le Upensnivka te Novomykolivka che na hmuna tangin anin thiar chuak Ukraine sipai te hi anin hnuk dok ti an soi Ukraine General Staff chuan Ukraine sipai ten Russians Orenburg region a oil thitfim na hmun an be ti an soi heta hian puak ring tak le kang mai na tak a chuak mek ti soi ani Russia na an lu mek Ukraine bial donek sa hian
Bahatir khua Ukraine mine apu awangin mi pakhat athi bok ni in Russia Ministry of Foreign Affairs Ambassador chuan a soi Russia Ministry of Defense chuan Ukraine Kharkiv BL Kharkiv hi Ukraine khopui lian ber dot tu ani hi Kharkiv hi Russia ramria train kem somthum borvel chawla ani boka Kharkiv BL bul Kupiansk khochaklam chu an sipaiten an lani in Russian media ten an puanga Ukraine National Security and Defense Council Secretary Rustem Umerov chuan Turkey Istanbul athlenga Facebook a hemi chungchang hi posin Moscow ne na mitang in thleng kalpui dan tur le Russia ne na inremna an siam to ti hlotin ani theinan an block turin ma alamek ni in a soi Ukraine sumi biala State Environmental Inspectorate chuan telegram a posin kumsang ni somni pania he biala be pui thlang na marhuai tu Russia si paitelaka environment chedna lian tak an to karam ngo tam tak ti che tom hewang hen thu boy siamani don ni na soi bokani Russia Foreign Ministry chuan Tokyo in Moscow laka hrek na siama wangin tun haya Japan mi somthum Foreign Ministry official pakhat poterin Russia lu phalsakan ni lo ni in asoi bokani ole khatiang kha thil omdan thil thlen dan me kani a khatina khan kan handu tok potanga khochakla min do na po vung chho ta tel mai Russia hen man son view ni hian a hriata engponi se thil thleng thar berber he channel a hen kan update zelanga min lo ngai chang zel don nia du tok le potang